Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Huwag mana teman mo ilan ka ang pada bunong pa, atau kibu iba kamay di mana may matang mo juna. Atau kibu iba kamay daw yung pagkaralan na sosyali, yung nga hospital na kapno ba sangat pangunang yang way teman mo ilan. Atau kibu iba kamay may matang ba kawang ba at teman sosyali mo na. Yung iba mayong pangunang pangkana. Sa program kemudian itu mana nak kita pakai main kalau mau orang tuna idam tuna mereka betul tuna menyong panang ado ada cuma dah bersama medan masa saya jumbo di kamar ado Jerman sudah terbaik jelas kau yang selam idam nak aja tubik na jangan jago alaja Hebrew 8 verse 13 ya kanyang tu kenapa ada ngau tak suruh tu kawan ngomong hidup ibadah kan bolehlah mengikut kan haleluya haleluya Abraham Ishak Jacob kawan dulu sebuah yang hadapan di mana kalau panggang dulu kawan cian ina yang mana nak ananya hadu ba yung mana nama siya nang mong ki na mo dam rong na dam ba yaha na dam ba ini ba kawang na isugi sa masul nang badaran essay na mo iyo amen sa hadu Hebrew chapter 8 verse 13 Hebrew chapter 8 verse 13 wala na igay sa F lagi Jabu ahang galaksi temana. Hadau question ibe to kungonang. Hadau question to ngamak lem hecana. Hadau ngamak lem ngonang. I jenang ba alaba jabu yokla. I bis jisu jenang ba alaba jabu yokla. Atau point sang nolak anu ima point tu ma ecau lajat jambu kaya alaba cina jambu tolak lem sebuah ma yobai kembu kaya alaba cina jambu tolak cabai jadi tu yomai koinyan idak sokna anu tu ngau hado point tai shoma hado Hebrew cina kuinya ibanan Hebrew nya ownership tu lah traditionally ngau buah atau Hebrew apostle Paul nyangu se enam atau layak atau apostle Paul Hebrew landa nyangu layak jasa yang mana yang boy 13th century scholar lan hai dengan ibu modern scholar lan or theologian lan anu ibuah atau Hebrew lainnya kata ini yok jasa anu enam anu ada scholar lam ibuah ada Saint Barnabas nyampe sih mana Saint Barnabas itu mana ada orang bodoh mana dia apostle Paul bagi ministry itu itu Saint Barnabas nyampe sih mana pertama ibuah yang boy kemana conclusion of finalize mempu ada Hebrew yang gua apostle Paul 70 AD yang gua yang mana usah kalau ada Hebrew laya 70 AD ma apostle Paul yang beja adalah Hebrew kata landa. Ano men Paul men itu tim na ya wa Jisu atapa yang ba Jisu atapa yang ba sa tim beja tawa. Ano Jisu yang ba alaba jadi po yoga. Without the shedding of blood, there is no forgiveness. Chapter 9, verse 22. Mana? Hadau mention yang sebelah dengan yang mana? Hadau mana? Chapter 1, lagu 13 dengan mana? Sokno yang mana? Hadau itu kalau mau mana? Jangan tapi mana? Chapter 1 mana? Jisu kawang iha se bangtang somok papai wong senang lupa sekian mana? Chapter 1. Ano chapter 2 mah ini sih sama Jisu teman
EJ now so dengan tabu mana coba nyanyi mana tu chapter 3 ma Yeshua Moses pai pun senang buka dan yang nyanyi mana chapter 4 ma sabat ni tuilang toloi mai buki kawang toloi mai bu pala senyanyi mana chapter 5 lagu 8 tu ya Yesus teman atak ba yang ba se mong đâu bong le tabu lão là nhà nhau lắm anh chapter 9 mà Giêsu y bay ở cơm Việt Nam cũng yên phạt sẽ nhà nhau lắm anh chapter 10 mà Krista ở túi tô của cha mà với nan chúng nó phạt sẽ nhà nhau lắm anh chapter 11 mà ở tương lắm bu mai vốn năng ngõ cũng làm example ra nhà nào example Abel Enoch Noah, Abraham, Jacob, Joshua, Moses, Imam, example yang itu nak buang nak nanti nyanyi mana, anu chapter 12 mana, zaman itu nak bangun itu Yesus liang mulak cuma nyanyi mana, ini kemana chapter hadin mana, kemana punya tu, salam, maman sunnah nyanyi mana, itu kemana chapter hadin mana. Hebrew yang mana satu topik dia jangan jauh alaja relationship in Christ new relationship in Christ sino lah pues orang bama Yesus yenang pa alaba jangan jauh yo yenang pa amyang ayibano sino lah. Without the shedding of blood, there is no forgiveness. Hebrews chapter 9 verse 22. All Testament sa teman ijeng ya. All Testament blood. Hado Hebrew menyapu tu. Hado dalam Hebrew ala ata banyak banyak ujian iman tu jinang pa jangan japu itu laksa. Ama All Testament lewan dalam kata yang hamba atamen if imia anulun bujuna dauma imida lo mo bujuna ka wang pai ko wang ban ki sai ko ba jan nok cha to yang to so ya ai ko imida pai to pak so na yang pak so so ta yang imida kai mo na dauma ki ko man anu hado ki he ka tai ko to so so mira ichi mo mo so voice ki ban da takam ilaja por potang ngopo takap da dawyong lak le da dawlak siyang kaw hado mo ingay ano abatamana hado hibryo kunya jara kay ngiyang pa Gisu ngiyang pa atak mana miyang ngi aga meng da lewan da ngiyang pa sa uwi ibusi si iban da yang the Arch of Covenant imat tabernacle cha the chakit to nok cha the yang mo punya na the karon Old Testament the acha the tabernacle si bu the chakit to nok na nok the room lemwane ewang pa mo room particularly one ano second jong barum jaba yang malam kan lem suba ma chào aku đâu đó ta bằng nhang hay lắm nó ngon nào cơm nó tôm mà chắc như trứng gà không hay còn quay đi đâu đó đâu chào sau của nốt ổn lắm đâu bằng bên này ta bằng nhang bằng bên này trà hà đâu nó xiên mờ của sai mà đâu ngốc là này bài test đi đâu có mong xa mà đi chào đi xí bộ ổng mà cao mà tuy nó quay đâu đó ổng mà tự hiểu không phải đâu cho đấy bù xa mong này vậy mong một lý đấy mà xuống người làm cái này anh ấy xem mà đâu ý ra nó ổng siêu ra nó ổng có đâu từ năm như ngày lý ạ cao mong xí ngày mà đi chào xí ổng có làm lại được lại tôi cũng như chính cả không đi đâu chào xí của người đâu ý mà bên đó chào pasti ya kata taunya apa atau enggak nih
Aka oma karo ni adu ka pani hea boy New Testament sa Jisu New Testament plan Jisu hadau I toka I pao hadau I tampem I sai ba tau ado yang tau jinda Hebrew lang the apostle the dominan Jisu tampem Maria I sai kaya hadau I Jangan dibuat laku senyambung. Anu I tampem di Pejam satu Jerusalem ini kata ngayon itu holy most holy place yang jauh si angku saya betul ibu karena sija memencang orang si gua tahu ini kata ngayon Jisu lima tahun yang si yang mana Jisu kalau udah baik teman itu juga Jisu lima acha hado I sai kwa libyang teman anu juga I libyang tahu nama sai I do tahu nama lagi ni Jisu I sai juga hang juga sai ko hang anu sih teman hado tahu nama jauh for what sin Jesus died on cross sewanda kadang yang ada jamila tahu if ada anu juga Adam masih kama, if Adam ye yeli nak nelayan, yeli bercanda orang cina, yang kau ingat cahaya tu kaya cina, libu bayar. Apa New Testament ma, Jisu pelakat apa itu kaya hang iusi. Kami nanggu yang tolak John 3:16. Kami nang itu lah sini. Hakikat I saya cakap dengan muda yo aku, itu boleh yo aku ikai. Oh yang ni, tahu kedua pun tak yang ni. Saya lah Jisu tak apa Jisu jangan punya, itu lagi. Jadi betul lah pandangan, betul lah mis. Tahu ada mai ngopo itu kan anda lagi lah. Jadi lah kalau kata ada masih kemana. Jadi orang dengar, dah orang tahu jadi ibu pada Jisu apa itu? Mau mana? Saya cakap lagi yang bukaya alama, jangan jepun tahu lah. Cakap lagi, teman cakap lagi yang nak orang mana? Mak, cakap lagi bahan isi, cakap lagi kawan mana? Hado ngap kamu anu aja lah tema. Tema itu mau iya senjata aku. 613 above ngap kamu nak pada. Tema ngap kamu si Java pada dari mana 613 ngap kamu nak tahu saja. Tema saja pada aja lah yang bu kaya laba jangan jepun dolar, acau lagi yang bu kaya laba jangan jepun dolar. Saat aku pernah camen, tu kalau aku pernah jam, tu 613 aku acau lagi yang mana teman halo, aku pernah jam ya. Nah, asisyo me, elo kawang na hangu taam, number 1 tu apa? Ano number 2 menangan nang cina, mung Hangong talim, nang ayungan pa nang kawang mencadang cara tajam. Hadanya nang paata na, hadong nang ayungan pa nang kawang mencadang cara tajam. Acha sawala kawang mau sengan namyang buhay. Atau ngapa ya kan? Tahu saya mau banok saga. Nak mencuri laksi bu, kalau mau boy. Kalau lu senai mau boy, kalau lu cuci beba, ngau boy.
kasih yung ngau tu omai ngau panang koi. Agak ngau apa? Ada orang bisnis tu leh koi sawana. Kawan ngau tahu dia kawan mencadang tak cuci tahu kan nyomo tunjuk tu mana semua. Nang kawan ani balan tu nang kawan mana misuse na mea. Ano sapat dia chào si ăn độc xỉu yang, hát như anh chào si ăn độc xỉu yang. Yan kaman men banyak tu hai, nang bawa sisan hati orang ada ikut menjaga mak, yang ada satu kecam ya. Hanya ini baik temana, tu itu nak semak tu apa? Ada bunga aku menulis semua ya temana. Nampai nang you, dan isi aja teman siomu, sahabat ada matang sembilan ada ini nang yuawa kita isi tu sih, bukan isi cewek je, tak sih bukan nunggu yang tak sih bukan nunggu yang mana nang, hama ada mau nak jualnya, ada ijun gue, ada mendiang tu mana mau, tapi katanya nang kata tak tu sahabat mau mesti pun gue, tahu ini sana baik sih cuma ada orang pun yang mana new design chỉ show vào như vậy nào như vậy cái nào đâu có lúc mình làm ada orang teman suya nama bunga tak cun acha bunga tak cun sawana ada orang bunga highest kalung anu tu cuma ada orang teman dia bunga begini dia nama tahu sudah cukup Kulang jenis jenis siapa ya? Ada mau teman Kristen, hanya teman Lombon, ada mau Nia, ada mau Jenang. Nang Yubipa, sakit apa? Tarik sakit apa yang mana? Tahu tarik sakit siapa ya? Anu teman, tahu anu teman Jawa, tahu anu orang Jawa. Anu nang, anu alama jenis dia bukan lewat alama Yesus. Power na mong chang say power Yesus kapang deh yang mana na kan mong say kapang power siang mana anu na kan nang tekan mungkin nang yubi bar kan tu siang na tahu bio nang ni cuma yang leh dan man cari tahu mo mana yo tahu mo jinang kono. Hamdina sigama hadam ngam tuhan ibu sigama Yesus tambah teman orang just maintain orang lain ngowan hadam ngam ten ngam pana wang wang nangkat hadam dolang anu satu ibu 613 aku cakap dam orang Yesus hadam ini nama ini ke lower tu itu jadi apa waktu aku berpota atau yang pota maya atau kalau kita nak hari itu dolar jadi sama mai apa? Nama waktu berlor, waktu berlalu, nama sama waktu itu doloi sedikit berlah jadi kalau no sebab nama hari baru yang lewat atau kau ngira adjustment day mah kembali mah tahu cuma power amat mana đâu chúng ta chào lại đến ý đâu gì cả đâu cái chào lại đến mà tác nhân gì của ta tao học tác nhân gì của ta là cái chào lại đến là phao kia cho bạn là ngoan sa three giúp hay không cùng cái ala và chữ chép bao là giúp có cả giúp là cũng được mà Teman acau lagi, mak kawan kata lang, hangga yupu, si tu cam ya. Genesis chapter 32 verse 1 to 12, jaga pray for God protection. Number chapter 14 verse 1 to 20, Moses pray for God mercy. Second Samuel chapter 7, Samuel chapter 7 verse 18 to 29, David praises God for blessing him.
1 Kings chapter 8, verse 22 to 61, Solomon asks God to hear and forgive him. Daniel chapter 9, verse 1 to 19, Daniel pray for Solomon to be healed, Jerusalem to be healed. John 17, Jesus pray 3 prayer. Ephesians chapter 3, verse 14 to 21, Apostle pray, ask God to make the believer stronger. Bible no padala no yum no Elijah yum yam Jesus no way 40 days fasting ya yum yam teman Kristen Jesus la dengan teman yum nam tunggu yum kamu go mana Queen Elizabeth chami yang ni I am not afraid of thousands of army, but I am afraid of Jonok missionary prayer. Saya yang mana? Jonok missionary ba, ang jengma missionary yang mana? Tahu Jonok jam lebih powerful prayer yang ni. Tahu Jonok thousands of army yang yang tahu Jonok missionary ba cari penyambung macam tahu hang jenis semua prayer has power. Prayer has power. Yub lau china dumana tau yuba mengwe yang yub tu mengwe yang yub tu yang yub tu so yang yub tu nang thao mengwe yang thao yub tu yang china dah yang yub tu kat tau dong ko makam yub tu yang parma china yub lau china mengwe pai ko chuk no yub tu mengwe yang sai lau sai ibu yang china nang yub lau china jude de pai ko ma yub tu Mengapa yang mau YouTube? Morning ma YouTube, ma YouTube, afternoon ma YouTube. Anytime, pray and pray. You can YouTube. Yang ang senang nang lam, nang YouTube nang moiman betul nang senang. Akhirnya YouTube kaya kawang acau lagi dia pun monggo senang, ya acau ciangung monggo senang lagi ya. Sa ngapa cai kan? Kasih angya revival tu dong. Atau kasih angya revival tu dong. Yêu gia từng vốn kawang từng vốn bên đó cả đó sung đuôi đó bên nào ada lo kan dia vốn nào yêu bên kan dia remember mà ada chunang kasih nok sa de bijin ne memang kasih nok sa de bijin ne memang apa ada minok tak kan pelagai hiu je pau dah. Hiu tu nak nak mengmeng lagi bukan nak mengmeng lah kalau tu nak ni nak cong pun ngai lah saja. Tapi mah ni nak hiu kan mengmeng nak way. Ada tu kasih nak tu mui kemana anu libu pula. Haleluya. Haleluya. Tahu revival cakap ada nama yang ni, ada nama yang ada mah, yuk ngok karan lah je, tui dah sapi yang bulan yang ni, hak ngok anda, tahu yang yuk ngok dah, tahu kasih amiak yang punya, tahu apa itu, tahu yang iman kling sebang, nanam tahu bangjar, tahu apa. Atau hangi bangai situ, yuk mau kala lakan kopi yang leberan tawa jengi, tawa anu yuk mau anu right here mah tawa anu cahaya, so datang apa yuk mau anu kopi yang i macam ni tawa yang namu tawa anu yuk isi yuk yang tawa kiri, tawanya. Tahu
kasih angya rival mendui lang mendui lah. Dawai mah nah itu kalau cara yang maju berkembang ya. Dawai sembang cah ni yang ni. Hadau cengnyuma asa over asa hiba kada wang pulang aja siang ni kada wang pulang aja kawan tau ngopu kada lama kada wang mahang tu pulang kada mungkin lama tu yo pulang siang ni nangan awang yang bersama wang mapuya hadau cengnyuma siang waktu konyak sih iba yupi cincin tanda teman cengmi lah ipak capai lah ngomong deh siang waktu wancing tunggu lokai sih iba hadau cengnyuma nang yupi pana cengnyuma pai lah pana museum tu memang ano sebang cah pumino ka televisianan sadu dikanna televisianan sasuk pungila tawema Kristen Jainala Paijalan Yuimala nang nahu temedahnya kawan mau kawan baik anak bukan mana dinong kawan mana mobile mah yasan jali butuh mana mobile mah yasan jali butuh mana mobile kada happu jangan sasot mas dan dari siwana sasot masal ya mobile masal pungai namanya missionary pa evangelist pa pastor reverend sih iba mobile cuna tahu mobile cun betul mobile mah heblak ya itu tuh jangan dia ya tahu yang menolak ya mau deh hai bay cha accept dengan kisi nama cha sengat cengguda tau santia san manusia gong nam cha ngai ke tau Jesus pencak lengkap kema tau di orang coba mai tau ya kisi ke tau ke hidup pelak mau ban sana bang tei bahwa no mani iman kawan yo kok kan ngolak kule ngolang teman Kristana Satu minggu rupiah, sa chừng số nó 15 triệu lắm, 15 triệu mấy, sau truy van trong cái miệng được không? Tụi mình 15 giúp mình bằng cái gì đó, tụi mình Demi yang can juga, demi yang can, nama reverend, evangelist, pastor na waya ko, hangi kanjaman anu lang ako na, kawang ba yung mga pieto yung ako na, tayo ko chunin manuhay, pagwa tayo ko chunin manuhay, tayo daki yang ang sitay kumada anu na may anong musinang. Tau kai ma tau mian chan đâu sebab mai ngau mane mong sang ta tak ngau ngau no mai nu yang mian chan đâu quê được yang ngau ko jule mian chan đâu
ba ibu ta lấy sa kỳ pháo trả nó miệng mắt đâu miệng làm đâu em miệng trả hết ra chứ cao anh sĩ số được vay sa ở tầm nào thì vô mà cái miệng sa là trả là vô rồi đâu miệng vẫn luôn nằm à mười man đâu nằm miệng này à Christian chơi nào mà mau đâu không chơi à em miệng vẫn luôn nằm em miệng vẫn luôn minute second à nang da moi man tunang tumeng magaja to bai ba tamana meng chama wong mana nok sa ba na ha ri shi wana yong shi naman mo ba kawan da tui miang to kana mong phak mo to anu tui ngai mo na anu sa to yu kia Bible ye i mo ni me kana Bible ye sen mo ni me kana Satu, what is gospel? What is gospel? Pengawal saya hanya sisi, wanda teman Kristen anak bayang, tahu aja jangan bayang, tahu kan? Tahu tidak bayang kan? Tahu apa? Ye iba, ye semua, nak pengawal memang doa, hak aja pengawal punya bayang wanda tambah. Anu, yubai kamu mau ngomong apa? Ya, bagi you pengawal punya tahu bayang jangan bayang, bayang jangan. Tapi siapa? Sampai ya, nak punya ya, ia orang anak, ya guys ya, anu, ya, baik, you baik kamu nak orang anak ya guys ya, teman ada you, tu siapa? Teman boleh lanjut siapa? Haleluya, haleluya.